Bekeng tše pedi tša go feta goba tše tharo ke be ke sa dire di-video, ke be ke sa le busy ka leeto la ka la semoya. Go na le tše ke bego ke le busy ka tšona, go direla badimo ba ka, go ke grounda jwalo le jwalo. So re tlo dira video ya bekeki, re bone gore na tša bophelo di sepela ka sebopego mang. Beke e leng gore ga ke dire yona weekly prediction goba le ka ba daily prediction, ke no le advice gore le ka no re gana mola video ntšela tša kgale tšela ke setse ke di dirile, o no kgethe ngwe le ngwe le gore o ka fila o ka ba attracted to yona, and then o itheeletše. Ke na le bonnete ba gore e tla bolela le wena. Ga e le go na le di-exercise tša semoya tše le gore ke bolela ka tšona ka mola, go bohlokwa gore o dire di-exercise tšeuwe, ke a go botša e sa tlo go thuša video yeuwe. Ke na le the water guardian a re go wena re connect with your emotions. Ke na le the protection guardian a re drop your shields. So molaetša wa bohlokwa go tšwa go mangelo a gago beke yeke ba nyaka gore wena o berekane le di-emotions tša gago, maikutlo a gago. Maikutlo a rena kona e le gore ka nako nngwe a dira dilo tša rena tša bophelo di seke tša sepela gabotse. Maikutlo a rena a affecta maphelo a rena, a affecta di-relationship tša rena, a affecta bokamoso ba rena, a affecta ditšhelete tša rena. Ka baka la gore ge re le batho re tshwenya ke maikutlo, ga re kgone go a controla, re kgone go controla di-emotions tša rena. O no kopana le motho a go thula or a go gata, e ka ba ka phošo, e ka ba ka bomu, then immediately nthwela ya go tshwenya mo moyeng. Ka nako nngwe o ka khumana ebile o setse o thoma o arabišana le ena gampe, nthwela e nnyane e feletše ba ntho e kgolo, e le mo e le gore le fošana ka mantšu a boima. Ka nako nngwe o ka no se bolele wa no mo tlogela motho le wa raga re ke no mo lesa, ga ke nyake ene arguments, mara o khumane le gore ka mo pelong ya gago nthwela ya go tshwenya. Le ge letšatši la o subela go ya go robala wa thoma nagana ka nthwela e diragetšego letšatši leuwe ya go tshwenya mo moyeng. Ke tšona di-emotions, ke tšona di re tshwenyago. Kore o sa kgathele gore na motho o dirile eng, wa responda jang, le go ka se responde mara wa kgwetša le gore nthwela e go tshwentše mo moyeng, then it's a problem. Ka nako nngwe ebile wa kgwetša le gore o tlo phala ke nke mohlomong o ile wa mmotša rena molato ke eng, o dira 1 2 3. Ka nako nngwe go tša sekhupi goba ntho e go tshwentše wa e beya mo pelong e gare ya go gobatša mo pelong, ene ge ntše e gare e go gobatša mo pelong moke e tliša di-negative energies ka ra bophelo ba gago. Energy ya e feletša e vibratela mo fase. As long energy vibratela mo fase o ka se kgone go attracta dilo tše di botse, o ka se kgone go ba le tšhelete ka ra bophelo ba gago. Ge e le gore o rata di-gambling jalo le jalo, ke a go botša o ka se wine o kwatile, o ka se wine o balabala ka pelong. Ge e le gore o na le business, as long o na le ntho e o tshwentše mo moyeng, business ya go e ka sepela gabotse beke o goba kgwedi o ka la gore wena o tshwenyegile mo moyeng. So re le batho ka nako ntšhi re pala ko go controla maikutlo a rena, jaanong go bohlokwa gore re be le mokgwa wa go ithuta go controla maikutlo a rena gore a seke a affecta maphelo a rena, a seke a affecta ditšhelete tša rena. Ka nako nngwe o kwatiše ke motho mo tee, and then mola pele mola o yang gona nthwela e ya go tshwenya mo moyeng. Ga o sa re ke kwatišitše ke motho wela ke motlogotšeng kwa morago, gana mo fitlhang gona because o sa kwatile, o sa le di-emotions tša di kore maikutlo a gago a sa tlalelane, o feletše le gore le mo o yang gona le ge motho a kare o tša joke or something, go wena ga e sa le joke ka baka la gore tšela tše kwa morago di sa go tshwenya. Mara yonong motho o kopane le ena mo a reng o tša joke, yena ga a tsebe gore na leeto la gago le tšwa le le kae, ga a tsebe tše di diragetšeng kwa morago. Then mafeletša o feletše le gore kore o gare o creator di-enemies tše dintšhi ka ra bophelo ba gago. So ye ke nako la gore
re leka go controla maikutlo a rena re santse re connecte le ona re connecte le di-emotions tša rena ge re connecta le di-emotions tša rena then re tlo kgona go tseba tsela e le gore re ka kgona gore re di controle ka gona re se ke ra ba le mokgwa o tša ke maikutlo. The law of attraction e bolela gore as long energy ya gago e sa vibrate godimo goba e sa vibrate ka frequency e tee goba same frequency le the universe, then a gona anything good e tla tlang ka ra bophelo ba gago. Go ka se be le lethabo, go ka se be le khutšo, go ka se be le success, go ka se be le tšhelete. Go tlo no ba le di-bad luck di šalane morago, go tlo no ba le ditsikitlano, go tlo no ba le dintwa, go tlo no ba le dillo fela ka ra bophelo ba gago. Then gore re connecte le di-emotions tša rena re santse re thome ka rena ka ra dipelo tša rena, re tsena ka ra dipelo tša rena re checka gore na sekgopi se re nang le sona ke se sefeng le se sefeng, ra leka go solva sekgopi seuwe ba ile gore ba re kgopišitše ra ba tshwarela ka dipelong tša rena, ra kgopela yo maatla otlhe gore le ena a re tshwarele ka diphošo tša rena, ra kgopela mangwele a rena ba re tshwarele ka diphošo tša rena ka gore re le batho re phela re dira diphošo a gona motho e le gore o perfect, re phela re dira diphošo. But jaanong re se ke ra lebala gore re tlile mo lefaseng le on this realm go tlo learna se sengwe, go tlo growa spiritually, re kgone connecta to our higher self. But then ge di-emotions tša rena di re controla gona re ka se kgone go connecta to our higher self, re ka se kgone go gola spiritually. Re tlo no boa mo lefaseng leke reincarnation e tlo no diragala kgafetša mara reincarnation a rena e ka se re thuše ka selo ka gore ka re ga yona ga re gola akere ka ra reincarnation we are supposed to grow spiritually, but then ka baka la gore ga re kgone go ithuta control di-emotions tša rena ge re boa re tlo no dira same mistakes over and over again. So we santse re learn from our mistakes and then next time re dire better, re be better people, re behave in a better way, re be le e way le gore re ka kgona go solva di-problems ka gona, re se ke ra di solva ka maikutlo. Motho mongwe a se ka ra go kgopišitše wa tša beke ka moka o kwatile yena mo a leng gona o thabile tša bophelo di mo sepelela gabotse o attracta mahlatse le matlhogonolo because o thabile o lebetše gore yena o kgopišitše ba o mongwe bile o dirile on purpose ka bomo gore wena o kwate o palele ko attracta dilo tše di botse, yena a dule kwa a tshege, yena a attracte dilo tše di botse ka gore yena o na le lethabo ka pelong ya gage. Then go bohlokwa gore ke thute go controla di-emotions tša rena. Ba sa tšwela pele mangwele a gago ba re ye ga se nako ya go lwa, ga se nako ya ntwa. Go na le batho ga ba go kgopišitše ba fe modimo, ba fe mangwele a gago, ba tla o solvela bona. Go na le mo le re o ka ema wa ke toela ka re go kgomotše wa bona ka re kwena mphenya šilo, mara go na le tše dingwe dintwa ke di-test fela ka mare ga tšona, ke batho ba e le gore kore ke lekgotla le le gore ba romela o mongwe gore a tla tlo go romula. Ntwa ya gona e tla ka meleko, so go ra re santse re be botlhale re kgone go bona dilo tša mohuta uwe re be kgole le tšona. O tseba gore e so ya o tla ka meleko e re ke be away from yona, e re ke protect, ke bethiše motho letswalo. Ke sa tšwela pele ka reading ya rena ka ba le the arrow ya re wena re surround yourself with protective energy, ka ba le sama ya re bask in joy and light. So molaetša wa tša go mangwele a gago o sa tšwela pele ba re wena ntho kgolo santse o e dira ka ra bophelo ba gago kore o ke protector energy ya gago, bitša positive energy e go surrounde e go protecte positive energy. Ga o le protected by the positive energy, o le protected by the divine light, a gona meleko e le gore e tla go batamela, ba tla go leka upša o tla ba palela, ba tla go leka batho o tla ba imela. And then ba sa tšwela pele ba re a go be le lethabo
ka re ga pelo ya gago a go be le kganya ka re ga bophelo ba gago go kgotse le gore di-emotions tša gago di tlalelane o phela o kwatile ka boka la gona batho ba ile gore ga se ba o tshwara gabotse go na le tse ba o dirileng tsona tse dimpe wena o tšere ntho ela lo tšela ba di dirilego o di beile ka mo monaganong wa gago mo pele ga monagano wa gago go swantse o robale bošego pala ko o robala ka gore o nagana ka batho bale the minute o dutse o ite o nagana ka batho bale o nagana ka dilo tšela ba o dirileng tšona then a go be le lekganya ka ra bophelo ba gago automatically ka re ga pelo ya gago go ba le lefifi fela heart chakra ya gago ya tswalelega ya blockega goba ya ba underactive wa thoma o ba le mogolo wa go dirang o le wa go ba le o ka re o ba le pelo e mpe jalo o thoma o ba le mogolo wa gore o nyaka revenge o ba le mogolo wa gore o lakaletša batho bale dilo tše dimpe the minute o nyaka revenge the minute o lakaletša batho bale dilo o ba lakaletša dilo tše dimpe ka ra bophelo o tsebe gore energy nngwe e le gore wena wa intšha mo go wena ya go lakaletša batho ba dilo tše dimpe energy ela e tloga mo go wena e ya to the universe pele e ka ya go batho bale and then anything e tšwa mo go wena energy nngwe le nngwe e tšwa mo go wena e ya to the universe e tlo boa gape back mo go wena ya ba gore ge e boa gape energy ela o tlo boa yona same energy ela e le gore wena o intšhitše o iša go batho bale ba o kgopišitšeng what you put out will come back to you so what goes around comes back around ka nako ngwe re santse re be careful ka dilo tše re di dirago motho a ka no go romula but ntwela gore o tlo kgotša o mo lakaletša madimabe o mo planela o re ke nyaka go mo dira so le so tseba gore le wena dilo tšene tšela o gare o di-planang tše dimpe di tlo go diragalela and then o tšea dibitšela tša bona wena ka bose wena o tšea raba wa di raba go šhela dibi tša gago fela so ka nako nngwe mana ba gago e ba bohlale e ba one step ahead of them ba re ge ba o dira dilo tše dimpe lebakeng la gore wena o ketefeletše wena sa bohlokwa kore o dire o ke protect o ka ke protecta ka tsela ela ya gore ge ke protectile so marumo a khile gore ba tlo mfoša ka ona a tla boela morago ke ka mokgwa wena o tla ba o ke protecta ka gona mo a gona molato e ka ba molato go ka kgotse le gore lotšela ile gore bona ba o dira tšona goba ba go dira tšona and then wena kore wena o thoma ba lakaletša di-bad luck o thoma go ba ka re ga mašata wena automatically ka go ba ka ra mašata o bula menyako o bulela dilo tše dimpe ka ra bophelo o tlo kgotse le gore after mašata uwe after go kwata mo uwe after difie tšeo di tlišang ka ra bophelo ba gago mafeletšo keng ke di-bad luck di tla dišalane morago tšhelete ga e be gona beke uwe ga gona le thabo ka ga e beke uwe ga ona peace of mind goba peace within yourself within your soul beke ye uwe so ka nako nngwe like ka eksetše ke boletše ka re nako nngwe tšona di-arguments tšeke ke dilo tše le gore di planilwe ba romela motho mo tee a tlo go romula ba tseba gore o tlo kwata o sa tlo fetola and then o dirang o ba fa maatla batho bale ke nto ba inyakang ba nyaka gona gore o bule menyako o kwate o bule menyako di-negative energy di tle go wena di-evil spirits di tle go wena di-earthbound spirits di tle go wena di go gomarele then ge di go gomarela go baleng le lefifi fela ka ra bophelo ba gago o tlo no kgotse le gore o kwatile le go feta o no kwatiša le ke ntho nnyane jwale and yone the more o kwata ke the more e leng gore ga o kgone go vibrata ka same frequency le the universe and ye o ira goreng o ka se kgone go manifesta lo tše di botse ka ra bophelo ba gago ke yona molaetša ke le tshwaretseng yona beke ya lekgono beke e re lego mo go yona a re kopaneng gape beke e tlago ke le lakaletša mahlatse le mahlogonolo ke a le leboga